kimami. Shlebi kimami ne tutu ka roti kimami ne. Wone batu wasala kami hawa ya ko. Bibili kimami ani kinandona batu. Bibenga rabi kekemuri. Sabota bora le kemuri na lo kongo e dinai. Kemuri masko ka bilibinaka. E kemuri chisu ne mami turana kane mami bangula. Amen. Dabo sa so ta kamanda ka le rabi dinai. Betu ni tika ma kremo ki kore ki mata sabi mawi sabi mata lulu ra. Ilama tele tiko mi kadana. Na anda sere na bomi kuwa. Praise the Lord. Marota na manda na klo. Esto sea aquí. Alala mi na tiko na bale lulu. Hallelujah. Praise the Lord. Kala me tio dole tele telisere dentro lumenda. Pagombote ni okenda. Nda lewe ni mate valu niklo. Nonda iliwi o Jesu Kristo. Kwa sababu rawo ni ndona mate valu ya paganuka. Praise the Lord. Kwa nganga mene tigu en nganga ti ko ne wana wana Yesu. Ito ni nda rekita goya. Amen. Nda lewe ni mate valu Jesu Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Lama tele me kati dole tele telisere ne kabini buona baro ti ko la wana ko na masu. Hallelujah. Mulai dari tiga menit telah rolong batu menit kau kita buat kalau nak masih nak kami di dalam. Puni tak ni. Kau nak pakilah. Hallelujah. Yeah.
na kalosaya lo loma na kalosa sengni be bukia ke na kalosa dina tigo mabe ke mami tuenda indai ke mami relese ke mami kaya na kalosaya lo dina be ke mami menemba ke saote ka do bana singa be na ke indai ke mami lo beta na do mai ke mami ka ba bene binaka ka ba do ke ke mani hallelujah ni sa se talini do ai do ba ke Mami
ni singa dindai. Molina leo taki ke mami na dole la la ko ngona kalo. Total namba ni la ka tu na mata ke mami ke mami sa rete ko habe ke mali. Na bole bra ka ni ko na kalo ni ko ni na boss sabe ke mami. Na bole bra kalo na dali ke mami me tando habe ke mali. Na lo ke mami na kalo me barro na kalo. Me dingo mana no ni boss ne ka na ni singa dindai. Mami bo bele bra na kalo ne ka ni ko turana. De be ka ke de ba do na ka ni singa dindai. Moni la be tin to do na kira ni mami kalo. Ke mami sama ke mami tatau na kira na kalo ni mami bola. De be ka rabi ka ka kira turana cheso. No rombola no moni tamata. Ele no moni panda la moni ka ni singa dindai. Ele be so sole ke mami sa tatau na kalo me ka ko ni to so ke. So ka wale na kalo ni so ni ko ni sa be tarai ni mami kalo. Be bola kira ni mami bola turana ni ka ni singa dindai. Turana ke mami na garo na kalo na songo nyongo. Me ka ko talindo na ala kalo me na bete. Me ka ko talindo e bangor koroi. Me ka ko talindo na kalo me ke mami ndoka. O ke mami ndo na turana cheso. Ke mami ndo na turana cheso. Ke mami ngara ni mami bambula. Ke mami ngara ni mami noi noi. Ke mami ngara ni mami uli tiga tendai. Ke mami mami ni na tana ni mami kalo. Ni sarau na bola na buri bamba de ke mami. Ke bola na kalo ni mami tiuri ko. Ke mami sa masukena. Ke mami ni na veke mami. Bosu kana de na roko ni to kai na lagi lagi me no ni ndo ana ni mami kalo. Masu sanga na tani na vinaka ya tale. Ni mami turana Jesu Kristo kwa sa me ni mami. Pulimbula dinan dodo. Amen. Vinaka na dam so butiko. Hallelujah. Nama tali gore tali seri dengan dan kami semua. Oh,
Jose, na may dua bata, minta may langa sere, kanda baka binibinakata na kalo, kaya baka buna nang dati pa na kami singa din. Sana kita mo bikin dapat kita ko bikin dapat tahu matan dapat baka sausuman ni dekila, sa tiko bat kaya kanda raya lokam. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dapat sama kaya sino kayo balik kakek, balik di sa tiko kaya. Dia pakai balik gini nang bulan, pakai balik nang lotu, pakai balik kakek tu berkapa? Bisa tiko na hela tahu ni kita mahu. Hallelujah. Satu orang tiko na monong kau, kita pakai kita mata, kita pakai tiko na nanda iliu na chairman in National Vision Fellowship. Praise the Lord. Kita bilang gini, satu tiko na tahu pakai kita na nando listu na ibiti na bogi. Namaro tal kiri na kalau na bulu binakai solitiko, da kita pakai roki ni kiri nanda lote na kami di dai. Da kita pakai telangana na ibuke. Praise the Lord. Kita talangase mata yung ang base ng kita kara mawa wali bakalo na din kimo na chiyo na klo. Ini kami ni kuwa. Baka kita bi ratu na lew ni executive ratu sa ang biti ko na kami ni kuwa. Da kita pakai ratu talangana na kurang. Kita bagi kim mundo to do na italtal. Kim dito ko sar na italtal. Anda tipo rawa na kami ni singa ni dai. Na maro ta tipo no ta kilani do na bakaw ko na biamba. Praise the Lord. Do na do mi sota batakina da maro bata, da wasya bata na bingay tumen da wasya. Da vital no ta kami da vital no ta ka. Da do me no bong ni singa ni dai sama ibe kita bagi tipo kina. Na ya tali ni tura ko chisu karesto. Tapi nak kata muter nama kau mungkin dapat kira na Allah mai bayau. Praise the Lord. Santam itu kau ni tala mai Hawaii. Kita kita mana kami itu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okila ni itu saya kau telenga mai na Allah mai siaro. Sino na itu saya tu kau mai sianga. Itu sebenarnya itu mai na Allah mai siaro. Bagaimana berarti mai tersiaro ni? Doni kita tu sakit dekat. Que se me resala otro año con el bikin de back. Praise the Lord. Doctor Kalamana uno como quinta bagi que bonito osarkina na Leonie Lotu na National Vision Fellowship. Na tigo ko kay Amri. Que me do na Sacramento. Que me do na tigo ko na Bay Area. No, mati na South Bay. Tabaga sa so takamata na kuwa na kami sa itu elong kana ale bina kata mta la mai menda mai bagi dar kena kena biro sekta kena pose kata na ta ni kalo de menda sampai itu kina o sampai itu sudah tu na liu na ne buke kena mata bos ni tala mo kita le ke muniti ko na tiko rao na na lotu ni ve kita baki na ya kabi ni siri dai kasa nungu masu mena pa kalo mar tagi kana klo na tolu na singa ni nanda mai sota kene nanda mai bingarabi kene nanda mai bosika me bakana kainda sa na kina mai kina na loma ni ambaki ongo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kila isini tu wiki ada kike tiko ko bulai. Inda sa lu ni kalo inda sa duru kina bal ni kalo inda sa duru kina bal ni kamar. So tiga kata inda tiko baleta inda nonda le inda nona le ni bubale na tamanda bakal lo malai. Ena bakal tiko me biso wiki ada mat sere pertuna ngola tagi tiko mai na mat sere ni to kini bali ni lo tungoka mena mai dua wiki ada na nonda tu tabila nga sere na ojo ya na ngai bakuri tu ga ni na nonda songo ni ena ka bi singe ni dai. Praise the Lord. Usama le tagi tiko mai na mat sere ni bali ni lo tu binakan dan ni lo tu binakan. Yerto baka raw ti kumay na pinakan mo sa na torna ng mo kadi baka raw kinabikan doon may kadibaki pamenda na romo da raw ti ko baka sumulo tu na yakabi ni singe ni dai. Amen. Ni mataka sa tibong guribikan na noda program. Sa tibong guribikan da wamutin kasayan do to tiko. Sa tanawili ka ti bene keri na bitar tarabi ka menangkarabi yang asinga ni mata. Na kama masumay tipo ke makarao ni daba kusat musamay
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Santo chico no nga le na sama me isa ro no tanga una. Sibe. Yo wamo te ni rawa ni dervisa. Ni sare ka sabale to ngori no na ngone ni lotu na mataka na bi mama ni walu kina tini. Na o titi ko na devotion na pagaya to riti ko ndo na buli. Ndo na buli rarama kanda sure kita ko sarkina. Menda yo bina kamenda na kita la manda menda mai tiko na buli ngo. Praise the Lord. Siya ni no ramana itarta, siya ni no ramana tauri tarata. Gona buli ngo kana bali tiki anda rarama to do. Kadun to ni biki anda menda na sasana, menda na mai tiko kina. Na ramba kasini buli sa to kongori, teacher na kasini buli on Dr. Earl Krebs. Sa kiri ka na masula ka tipo bogini kuwa naba sa koso sinayar ba kasibia meron dayana ba mataka ni mataka menda mole mai membaleta na itutu ba sa ko gori e mataka na kere bi ka tara bito do sar ni bi ka na ba gori ni mataka na youth rally ka ba kina na the evening service sa tipo to gori na the program na kama ngre mi da ko masutikina na tura kina marama. Kaya nangaw na nga, kaya kay rawa, nindawa kusap-kusap makin. Praise the Lord. Dan arong dito sara na matisere, ni bali lo tu binatongo, and I kabe nilay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tamaru takan sila na bilang ang kalot na nagula. Doon man na rin na makasawsaw lang na nagbukuha. Doon man na rin na Hawaii. Doon man na tayo na nalalaman. Siya ang mga rin misaw. Kung natiguro ako kinanakabisi ko bita may labeti ko may pakaroro ko tayo nga kinanakabisi. Oh, hallelujah! Blessed be the name, blessed be the name. Hallelujah. Una kira kami na tingong sa una. Kami na mga kapatid ko, todo. Glory! Hallelujah! Yo, rolling live.
sini kita. Amen. Terus berdoa masuk. Tapi kita minat mami kamu nak keluar, kita minat sahabat nak keluar. Kita minat boleh betul kita keluar nak mesin kuat. Ni kau tu ramai orang bongin dor tadi. Banyak yang bongin tu orang keluar. Kita minat malu tinggi minat kita. Kita boleh nak keluar, tapi ini kan bukan dua. Tahu sudah nak keluar nak mesin kuat. Awak tu nak keluar ni orang mani kamu. Kita boleh nak keluar ni kerja mami kita nak keluar. Kalau si pombo. Imsa tahu nak ambil kemana nak keluar. Bila boleh, boleh dekat tu nak keluar ni main dapat sekitar. Dan setiap itu nak keluar ni kata tu boleh lalu turun ni mami main sok keluar. Bila boleh sampai keluar ke sini keluar. Mami boleh sini nak minum ni tu doa kita. Nak rokok minum lagi ada ada. Kita mami masuk nak boleh minum. Ada bencisu untuk doa. Now when you start the soul, now we live na humanity na turan. Dan aroma tali itu na seri na direkto na matseri na tutugo ito pungo na kami kuat. Pero tigo din na ngay tos kali na ng somber.
kaya na hawate nararawa na luma kalian. The base of time kapikiran kurang ucis tadi. Praise the Lord. Amaro ta chuna lo tinubuli kuat. Hallelujah. Amaro ta na klo. Amaro ta talagang mga tipo. Basta mata ba kung bauta ay song lo. Waro tiro na rongo na boss ni klo na kakabi singin ni dai. Yung kiwa ni no tanda tipo kan. Lara no na to bok kan kalau mai tinubali ni klo. Kana mat. Warau na rongo na tanda rongo. Bapak kali kian dan alta. Siang ini bakal mereka katakan sahabat utara tuna keluar nona bosan namun di malam. Keluar tahu ini adalah siang ini tiba ikan. Karena tahu adalah bini kami nak baru tangan. Ibu iko pati kiau. Oka kami terus keluar mata balik. Karena terus bintang yang kami kuat. Kita nak ni na bosan itu. Kita tinggal dalam malam. Ibu nawa na kami di dayo kiri itu na magsere to satu belo to lang arabi ka di do na siya to yan sa orong sa kanya punutan mo sa diklo na mo ito
pulang gua. Tahu gua di lutu mo. Ibu di bola tengah. Ina kata na tambana ko biti. Orang di terkuah. Nian buat orang kerja. Niat lau. Ni kalau kali noke boleh ngobrol. Saya kami di mana? Kalau kali noke boleh ngobrol. Emedi, tu nak nama tersedia. Okey lah, betul tu nak terima nama orang tua. Okey lah, teman teman semua terima nama orang tua. Haleluya. Yes, Lord. Namun, berada di tiup berikan. Amen. Bagilah nama Israel. Haleluya. Haleluya. Sangat beauty kemba. Menda tua le tu.
na tigo na isera unikalo. Na wale praise and worship. Na wale brother Simon, na wale na taka na uniform. Hallelujah. Taka na weka todo. Amen. Sa na rin sa no delle soli. No delle soli e kunya mena daka no to daka na apostolo. Ene que não vai ser rua, ene tiga ne vai ser rua. Que vai ver o sawiloti, não vai ser bolongo. Acts 2, 42 and 47. It's one of 47. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Eh? Amen. Amen. Yeah, that was on the lesson in 47. Eu asa isa prena no nibola de tino tambo amen hallelujah ni na to go sa de no manda lo nibola tambo to go nada que não se rot que vai ser no rua que não vai ser no vida vai sa kune ena crime na ro te gani ara sangara matua non reva ka bubuli na apostolo que na velo mani que na dobi mrai que na masu asa kanire que ngana rere asa libra ka di ba ku muita ki que nei ba ta que le kila ersa kita ko ire na apostolo yo que nga pero que nga ya ko ire que nga sa ba mbauta ersa tigo bata ersa duisolia non re yau yang dua mera tau que na bata arsa bolita que non penua que non re yau arsa hota ki be hira kenga me baka nanon du indra rua arsa ngumu tu sara ena la kina vali sor ne be singa arsa lo mabata arsa do mi manrai ne be vale arsa kanina kenda na marau kene ya undina ni rasa ba bi na tiko buana klo asa bi kadira ko ira tamata ba ya nga ena turanga sabai kurita ki be ira ne so le lotu ena be singa na tamata er sabo mulai tiko wil rawn de lesoni da kere wana klo da kena be batro mo ta kere na dubo ki so tale manda ena masu ki mami mara na klo be ki muni mami regi ta ki muni bo le usar na klo ni ke mami kune na no muni vale kuni tiko wata ke mani kuni sikobi ke mani ni wakalu na te ke mani na klo na bale bale tik muni lotu na bale burna tiko rawa ni tala so bale ni lotu na klo na bale usab na klo na ni mo tiko bale le bona bongi ni kuwa na klo bongi man dola chukina ni mami boss ba ka ba ke ba National Fidget Fellowship ni sakela mo malak sa mo ke me ke muni na no au sakra klo na be ba ya taki be no mutine elo muni na ya lo kambu maslagi na bo ro mande ndai ka ba ki na be ba streaming tale chuna ma ya na lo tongo merna sotabe berna ba klo ba taki na muni no muni bosa mami kala na muni bosa klo bula ka kala ngata malemu mudungana isela wa mbatirua e ba le wa na lo ba te kaina ya lo. It judges the joints and the marrow, the attitudes of the heart. We know from your word that nothing is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes to whom we must give an account. Father, we want to thank you for this moment. We want to thank you for your word, Father, that you bless your people with your word. Anoint their spiritual ears to receive and believe in your word today, oh God. Father, thank you for the change and the transformation through the receiving of your word and through the preaching of your word. Now, I will be able to be able to die. Muyaya ngani daka. Me rono no muni de dai. Maso na dami na chisu. Na iba bulan din ang dondoma. Eda bale solitiko. Eda dona tikina na daka. Ni otina na sobra ki ni altamu ena maseru na tikine ndo ki tikine ba kada kila ba binaka na ba taru kina
the children to my Jerusalem and a single choir brother. Also bring it to Jerusalem. Basiga kinanas. Nataradan niya tamu kana bata taro kina. Kamani tu na kina kopita. Kabunaw na kina ndo na ibunaw. Momona. Baya ka. Kababulay kina tolu na undolu. Nakamata and a single choir. Di onti kaya. Sabang madala teksa mikya na mga lesoli. Me baleta na tubaki ni somo le neroto. Kaya tubaki. Kada ba? Lesoli tuki na kami sini dai. Kaya ba iko kaya ba yau. Me daru rai na kaya tuki na somo le loto ya. Me daru buli kina. Me daru sasara kina. Baleta na yalo tabu matanga. Kaya tanga na kani sino ba ya. Yalo tabu matanga na sitigo matanga kay kenda. Malota yung utanga na. Ena bosyo mo na focus. Amen. Pamatala tingin na tuba kini sa kanila kung nakatikina. Malota yung utanga. Ena matay ni bogin day. Yeah, the focus of the church. Na pika na mga yuda na isang sabol na niloto. Sendo mikenda. Kiko sere tibuli. Sere lewa na dole soko solelo. Seba. Sendo mikenda sere lewa na dole soko solelo. Kasa koto sere na kemi sine dai. The focus of the church. Oh, the mutamana na mo siguro focus. The focus in the umarina, chura kena now, chura kena verb, ikono the mutami kena kena now, the kena balmale. Mo the mutami kena the center of interest or activity. The center of interest or activity. The reason of the lesson, the center of interest kena activity. Remember that the song in the commander. Kalau berkata dari lebih nanti mereka, mereka ni lebih tercukupkan kita makan sama. The focus of the church. Kena betai, ibakan sama kalau tentang ini na. Ya, yang lebih liu tu ialah orang yang berbuli, naik apostol. They devote themselves to the teachings of the apostle. They devote themselves to the doctrine of the apostles. And another lesson, and I think they must have been the New Living Translation. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching. Not some, not a few, not just the board of deacons, not just the elders, all the believers. Amen. Todo. Todo. Nagtaraw na bintrong na bikenda. Vavava, ela é solo no tolerante. Vamos ser uma nawaiko. Ela não soligo tico. Ela vai ser tabu. Soligo tu vai ser no céu. Soligo tu vai go no masu. Me baleta na yo vuli, na no yo vuli, na ya apostol. Se na mostra Nicolau. Having they were devoted. Na mostra more devoted. Dona vossa Bíblia vai ao trítico. Quando vai ler a translation, vai deitar na New Living Translation, vai tratar na NIV, na vossa more devoted. Kautano chuko bene kene balbale. Kene bande wami te garaba matua. Ano nonga le soli. Garaba matua. Committed. Era suli retina.
Sanda waro mai na se su sanda su o sa waro bina mai o ngai mai le tunga na lebi aka sa mi sa na ma sa ko na sanda su ini mai ro ni tita ya tuta ni mentore so so na no toma era mai ta bena na tu na apostolo they said the fool of the apostles amen ka sa be ko trabe tu na apostolo merto buzina mai pagundi na ventina e varo te mai sa che non ho visto te che na le varo e non da redo che da hallelujah la posso dico it's high time it's about time che va andare via cata la besown che va andare via cata la revival che va andare via cata la canamote amen falla non lo slickada che non avevo avuto ne apostolo devote. Amen. Don't tell na bosa dedicated. They were dedicated. Ela fala bori ira todo. Esse nem tu és. Esse é o bom que acaba o bosa no. Esse nem na merda. Que vai ter uma Sunday school na tini. Bernatini sa osso no grito. Hallelujah. Amen. They were dedicated. The apostles were dedicated. The believers were dedicated. The elders were dedicated. Sunday. And I saw someone in the Dominican. The American they died. But the mother Valentina should regret all the way. Not the one was going to be cut in the claw. We need to be dedicated people. Amen. Amen. Hallelujah. Don't tell them que nem mal devote. Soliro todo. Amen. Imbasi kana sobra ke dia tabu. Sandu na korni bulni dia tabu. Sandu ni Jerusalem. Erto kana ngasni bulni ne apostolo. Era kana moni bulni. Tomando tunele, bulni tulo do. Era le sufuri ba na mate tuliko. Era kiko na no to ba buli, be ba tabuli. Ne apostolo. Mo mo na te to ma ne apostolo. O Peter, o Chermesa, o Choni, o ino na cara be ba tabuli da, na cara no ma me ba tura. The teaching that is seen from the Lord. E volei tu ma di un veicolo, e volei ma di che veicolo, e volei na luce veicolo, e volei na Choni veicolo. Siapa yang kaya? Ya tu tengah bela, nanti nama dia bela itu kawa. Yang mula ni pemasaran terkilo kita, yang nak sobra ni yang tak bersih ya. Amen. Mereka praktek macam New Testament. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Itu betul. Itu pemasaran terkilo. Masa bertu dengan cara mana mati. Itu rumah kami mana turun. Itu rumah turun. Hallelujah. Thomas terang mana ni bako. Emang tidak taka. Dikatira itu dengan cara mana mati. Kalau orang tu yang boleh. Itu pemasaran terkilo. Sobra yang tahu. Itu pemasaran terkilo. Baptisan yang tahu. Itu pemasaran terkilo. Cinta. Itu pemasaran terkilo. Kalau orang yang boleh. Hallelujah. Pemasaran terkilo salika. Mengapa dia tidak salika? Amen. Boleh sendiri orang masa wali tuma. Yang boleh taka. Yang boleh taka. Orang pasti boleh taka orang tinggi dia. Hallelujah. Na semua na boleh taka. Amen. Na orang yang boleh. Hallelujah. Amen. It's a challenge for us. Siapa? Terus dia pilih kibun ini nama siapa? Terus dia saya juga. Kita minta sesama ini. Kita berapa susu kalau tu? Amen. Okay, buku tu memang kibun. Mau apply tapi kibun. Okay, tu juga apostol. Mau disatu orang orang ni tahu. Okay, orang orang ni boleh tolong tu. Dan tu bang bukan yang kau, sama boleh lima orang untuk datang. They were all devoted. Kemuni ni susu ni tu, ni suli kemuni mai. Abos kami kemuni ni tahu tak? Ni lambat lagi.
mananguni wasiara wasika. Amen. Sebab aku ni makanan mula sahaja sambil itu sama member juga mai. Aku nak kasih ni mula sahaja. Amen. Okada kemri orina. When sin my tunu nundulea, era kirau iraka, as the Buddha Jishu and Mother Kenwaseli Matine Ono. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be free. That's why they were hungry, that's why they were thirsty. There can be an impartation today. Bukan kemudian, namun anda boleh mikirna, orang bayar mai, okey nabi mulu, okey nabi kana. Anda anda boleh bayar kerana bayar lo, nak kalau ini dah lu ternamai, nangan bayar mana kalau. Kalau kita itu lagi sedikit bulan temat dengan rakyat itu, bulan, anda boleh bos kita. Amen. Orang telangan apostol, itu kila telangan kala belah puluh Timothy, and I'm telling you, Timothy can was it told, and I think it on all scripture is God breathed. We need to have a revelation about the Word of God. The Word of God is God breathed. And the book from Genesis to Revelation, it's all the Word of God. Hallelujah. Amen. Amen. When I'm must be doing Revelation 4, hallelujah. It is God breathed. Come on, put on the cloud. Brother, it is God breathed. And it is useful for teaching, rebuking. You go so they rebuke the guy. Sampai tu satu. Kalau dia dia serang tak. Hah? Siapa? Siapa? Kau mau memang? Kau mau bikin? Amen. For correcting and training in righteousness. Kalau nak kasih itu kita righteousness, there's no training. Saya ni mana wisdom. Semua itu kita mula, sama-sama mula, benar nak kau. Hah? Tunggu di rumah dengan mereka tu, cuci sana, namun lebih mula mereka. Where is the training in righteousness? Na vossa ni kau, na vossa ni kau. Itu kelawar tu na apostolo, na kanda ibu mulai muri. Betul tu kau sambil na darah, na orang. Sambil kita boleh pulang dari semua itu sambil na priu, sambil na journey. But they had a revelation of the Word of God. Itu kelawar tu mana? Lepas kaya tu na naik priu negara siapa? Tidak from the Word of God is alive. Bula, active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the hearts of the heart. Amen. Amen. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Now, what's the clue in the delight get that? Now, what's the clue in the penetrate that? Look at that. What's the clue? Allow yourself to be molded, to be challenged by the Word of God. Amen. 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 Hallelujah. Benelote. Pasamos
Alo. If can hear, kapia munua. Na Washington. There has to be another fresh hunger. There can be a download today. God can do it. God can change us. God can birth that into our heart, into our soul. Hallelujah. We cannot live without the word. Amen. Amen. Okay, mother mutamangalo. But tingin basta mo tolo. E confirm takakina and sila ama Jerusalem the authority that the apostles had with regards to the teaching of the word. There was a confirmation of the God-given authority to the apostles. A deep sense of awe came over them all. We can't now, yellow, deep sense of awe overcame them all. And the apostles performed many miraculous signs and wonders. Or two sarana apostles. If you buy a take it to the club, hallelujah. They want to chukina. Amen. Hallelujah. They can't think on the Washington. They put on the Washington. They can't think on the right call. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The teaching authority of the apostles were authenticated by miracles and wonders. Can you do if I knew this was so many little mother? Let me talk fellowship. Roma the Nassau, near the Nassau. Bonacaya, Pura Narata. Okay, we can sitting on your bypass in the car. You have to go back. When the list of the Kinabura was seen out. That's the key. The Senator was seen in the Kauta. The Senator was seen in the Matamosi. The Senator was seen in the prison worship. Because I'm going to go. Hallelujah. Sama mama mama had. It was okay. Amen. Nada when the Sudan mama. Mama na rosa. Amen. Amen. Il Sinai. Sane was to do an tamu. Il to the apostolo. Hallelujah. The focus of the church, early church, and we talk on fellowship. Like when the most back you want to koinonia. The basic meaning of koinonia: association, communion, fellowship, close relationship. Amen. You have to come together. And the back of somebody fellowship, the back of somebody koinonia, and a context is someone in lotu. And I was said that I was here, Rakasama, the fellowship koinonia, memorata, the context is someone in lotu. The kingdom of Tiny, Dina, hallelujah, said Matenka, and we talk about the kingdom. The church and the fellowship with Father. The church and the fellowship koinonia. But the kingdom of we don't carry so no but the kingdom of and what any context we talk about fellowship koinonia. It's a communion, association, we will carry you go to my little to the kind of the cover. Can you pass on a view? Can you walk about the care to the little buffalo? And then with the cover of the crow, hallelujah. Amen. With the cover of my mother to her. Amen. Yeah, don't go really away. Praise the Lord to her. Praise the Lord to man. Amen. The context in koinonia, the fellowship of the believers. Amen. Can we borrow that? Praise the Lord. Can come in the focus kino kena. We will carry it back, but the kingdom we will carry it back. Amen. Muna, tasere kamali lai, orang mata tabi kemuni. Nang tabi to kali tamat tabi mauta, tabi to kali mo.
to make it a colony, and the rest of our cricket, yeah, and another Solia. And Raka Samba Motamu, and Sarah whatever in the Solia, and then the Norma Tella. You know, the Norma. Amen. Amen. Nando Vitokali, take a woman of Matamale. Hallelujah. Kemara tiu no do céu do ministry, mas somos sobre o outro, Vitokali no céu. Amen. Kemara what's the tale? Vitokali no WM. Vitokali no men's fellowship. Vitokali no youth. Vitokali no somos sobre o outro. Vitokali kuwa, Vitokali no National Vision Fellowship. Amen. Ataro na toro. Nada o que muninga aqui no. Nada vai ser sila aqui na. Hallelujah. Isang na Vitokali. Praise the Lord. Feed my. Feed my. E bakalo tu katodo. E bakalo portamo tu katodo. E bakalo tu portamo. Hallelujah. Thank God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the Vitokali mo. Vitokali mo. And the Libra kind of Masikina. Do a look at the weekend and didn't want to be much lucky. And a Vitokali and a coin in here. Can we get out to this power in agreement? Yawira to Mugabe Kimimo. Send the one didn't do the power in agreement. A cook was living in the club. Can you give the root of a woman with the magic was in the wall? Kemaka, a roomy kingdom. No, do what in the Durakai, Burbu. Nakana, I both think of the Mama. Hallelujah, Seleki, the Seleki Mama. Praise the Lord. This power in Koinonia. This power in agreement in Koinonia. Get to Dona luta o dormir aqui. Luta na, mas só tá nem mês. A Koinonia nem mês. Tem que tu sair vida será que tu toia. Que tu sabe o que é? Sangue indo na ngiri. Ngiri tem me vital transito. Naquela masura aqui. Sangue tudo do qual? Sangue querer qual? Me masura manda. Endo vai ter manda. Amen. That's the fellowship. Amen. E masura que não manda. E masura que não lenga. Que lá no carro cubo vem do aqui. O que não pode ser tu? Me acaba que não tá na revelation. The power of agreement. Isando eu mas que ele tocou na mão na fia. Que o que ele tocava? Mas a machuma ninguém joga mais nada. Sei bem da Yemeni. Sei bem da Yemeni. Sei bem da Pina. Sei bem da Praise the Lord. Sei bem da Vitokali. This power in agreement. Na mona tunga. And the city the Taptagani, the Coco, and Tigawika as a fellowship. Hallelujah. It's a much of a give me Baruka. Baruka, man, or take working on a Megamimo. Baruka. We saw. I want to live it on. You listen, I have a lake. We saw. Ito ko na masusu. Ito kan. Hallelujah, brother Jokina. No, okay, naleruanga. Don't talk also. Naklo. Masuleki na nakadaka. Hallelujah. Wish tabi kina naklo. Amen. Kapuni bagay matakadaro na Vitokali. Don't misuse the fellowship. Tumaker tu sa waso tu lusuran arwa bolek. Boleh saya tu bagi duit tiki bito. No tu de waso tu bukira. Anabus. Kanda na Vitokali minaka. Kanda na Vitokali sasya. Kanda na Vitokali daklo.
kaya botamo. Era sa lagi tiko bata tiko nga. Hats koina niya. O ina sa wakang bauta. Karo du sulia na nung rayaw. Meron kau kena bata. Tapi wa say. Bito bata na kunin niya. So tabi kina na nini tamata. Kena na sini na understand taga chiko. Kalau kena na sa kila. O kena na numi kena chiko nga. Sa kena na unamu sana kamay kina. Ando betul-betul Adesso sono Malatana, na Philadelphia, na brotherly love. Na brotherly love. Nusa, kaya nga mo kung man, hey, lang sa tsukan ito, renda ni Bali. O iko, balatin nyo, tuwa na. Ito na nung savings, and a breakdown ni savings, and a sotabi kita. That's the brotherly love. That's the koinonia. Masa alam ko sista. Ito ko binasantukan ng mga na. Ang nagwangal nila sa ito. Garo ng dinilaw coach. Ha? O ito talaga mo? Sayali. Amen? Masuk kami kina. Nalanga. Tadi begitu kan. Teman-teman sesuatu. Haleluya. Mendapat yang takkan nabi tokan kau ini dia. Mendapat masuk kina. Mendapat bukan dari kina. Mendapat bukan hello yang dari kina. Masuk kami kina. Nalanga. Jangan kau masih kau Jerusalem. Sekarang dua. Helanga tu. Dan sulit berbanyak, enak boleh nak laka, itu rana. Osini kan orang boleh tak, nak boleh tengok sekolah TV. Isabi ko ang waiting na nakau praise the Lord. Go ahead. Kaya mo Christian fellowship is Christian giving, and Christian fellowship is Christian get carried, and Christian caring is Christian sharing. Amen. Kaya ikatulong ka ako ya to mga naman kita na so nung tumala na vigara worship. Worship. Amen. Mo mo mga na so nung tumala. It was a worshiping church. Natigyan na basta mo garo ka na din na bi. Gonna kaya chiko. Hallelujah. Wala chiko looking more. They devoted themselves to the breaking of bread and to prayer. This is worship. The breaking of bread and prayer. It was a worshiping church. Living translation. They worship together at the temple each day, making homes for the Lord's Supper. And share their meals with great joy and generosity. And a big cowboy hollow. Amen. Sarano Tarana joy. Sarwakilana generosity. Amen. Nila so many mata nga maraw. Sa doon kama kaya maraw. Iko sa akin mitambak chuna na kimunin buluga wiki. No, tacho na mo. Ito kasi. Mitambak chuna na buluga wiki. Say when the joy. Amen. Hallelujah. Okay. They worship in the temple. That's formal worship. They broke bread at their burial. That's informal worship.
Kioye. Sakena nona. Mena nolava kina nona vale. Le vera kina menari. Nina nolava nona vale. Na sumto na tui. Wata kina tura na tura. Kena yani na muto. Sana sono. Sa sino mo nang nila tura ni kina nona. Nang tara yani kana sana ni kabol. They devoted themselves to the breaking of bread. That's the Lord's Supper. The kind of turanga. Ako ni na bakit kami turanga sa South Africa sa may tikin na ni bingarabi nando na bingarabi. Ikaw ko ni sugo ni luto mana na bakit kami turanga ndo nga na luto bakata kikwana. Ndo nga na luto bakata kikwana. Amen. Na pimbi ni bakit kami turanga. Praise the Lord. Cuma ni kila na bakit kami turanga. Kami memimita kita pakai kami turang, kami memimita kita kena turang. We do this in memory of the Lord. Amen. Dan pakai Korea, menda, mana dulu kita turang ada kami bikin, itu sih bikin dengan orang menikah. Amen. Kalau kita bikin dengan orang, biar lagi bo. Kalau kaya, yang tak kena, biar lagi bo. The forgiveness of our sins. Itu kita, kalau ni, Allah. Hallelujah. Mau ni kena kuita, ini siapa mulai kena. Pasti kena healing. Pasti kena restoration. Pasti kena kekuatan itu dari dalam hidup kita. Hallelujah. Kena mana lestari mana turang, which is our blessed hope. That's all in the Lord's Supper. Pasti kena kekuatan, pasti kena mula sautung. Allah itu sama mana ini terjuk kena. Restore. Ana donde trataba había santo bogador telefon ko en madoni ulobo santo bogador telefon ko na bakaritura na midweek mera mai ngarabikina wiga residi orawa ana lotu ni sentavo ana no ne baka obuna ratu mukabi kino sakira no na mtakautikina ngine ni bakaritura wiga no Kami di taltala. Hallelujah. Tibo kina na bindina. Amen. Ibu kan di kina ng bulan tamat ni ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tu kina na birara manindina. Ibu kina ng bulan ba yan. Ina boleh kina bulan tula. Ina bakas man ba kami tula. Ikatil na bikin. Hallelujah. Ni ko na mo ng betelim. He's our great high priest kami kina na ipuriw. Mungdol kina wasirba. Amen. How can we get them in the throne do? Hallelujah. One to the throne of grace and throne of mercy, where we can obtain our help in a time of better now. But Jesus said because of him there, you can approach the throne of grace and the throne of mercy and obtain mercy in your time of need. So thank you, Tamata. Say me can have good tag, say me can have tabu tag, not dealing about cabinet Torah. Have a polo. And a big known again, I don't connect in an right. Dong nu kina na huwa ini do kanya kina mrai do sama kata kila chukina. Hallelujah. Nana mati mati kina nana listal mana tura. You proclaim the mere act of drinking the cup and eating the bread. You proclaim the Lord's death and His coming back. Oh, onda mi chukika. Oh, Google tak mengaku semua proclaim. Google Tana. What I'm going to proclaim is the official announcement. The public announcement. There's an official announcement. Katigo, ya mat natural. Ito the time. Tulsi. Ito mo malaman.
Enlistelman. 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 Yan ang dina. Hallelujah. May balita. Winter night. Amen. Amen. Hallelujah. And baka samantala na worship chukina na the Lord's Supper the winter night chukitala kina kawato kay the copper prayer. They devote themselves to the breaking of bread and prayer. That's also part of worship. Corporate prayer. Sabi na corporate prayer. And I don't know where is corporate prayer and a national vision fellowship? Where is corporate prayer? Nisama Maria Taro. Yana Taro Taro can the king of the clown. And a dinner in the bossa. I will not to come in the night. There's power in agreement, there's power in corporate prayer. Amen. Hallelujah. Corporate prayer. So when they heard, an example in corporate prayer, the power of corporate prayer. Acts 4:24. It needs corporate prayer. It needs corporate prayer. It needs corporate prayer from the church. It's Latin right now, and it calls for corporate prayer. We're living in a crisis situation. Amen. No. It's been threatened right now. Because I said in Masika, the moment they reported it to the church, Acts 4:24, so when they heard that, they raised their voice to God with one accord. They raised their voice to God in one accord. We have lost the skills of corporate prayer. We have lost it. It's no longer with us as a national vision fellowship. Sayali, Nikua, because the shit that way. Hallelujah. Hallelujah. Oh, one o'clock, there's something in Musika. The Shulman Dana, my mama, you want. I don't know, you pass it away. We are don't know the thing can be to the mass. What's the matter? Come on, we need the hand of God. Basic. And it calls for corporate prayer. Acts 4:51 against our serving anonymous. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit. And continued to speak the word of God with holiness. The sons of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And they received the Holy Spirit. And they spoke in tongues. Hallelujah. Then they preached the word with boldness and with power and with
na corporate prayer na one accord na. Sa wili tegeke ni na numimik. Sa tangga Hindu baka samtalo ng biningon. One accord. They were all in one accord. They prayed in one accord. Hallelujah. It's not in unison. A one accord. Lord, sangga will control me more. Sangga suatu mana yang menilalai sa. Isa praise the Lord mga biyaw. Hallelujah. Let me make an announcement. The Master of Allah, hallelujah, when we pray corporate prayer, and don't buy silicon in the linen. Don't buy silicon in the linen clothes. Don't talk across the kid in the clothes. Don't wear a lot of clothes to be kind of level. And a kind of son of love and Timothy go up. Praise the Lord. Again, in order to focus, they focus on evangelism. Not only they focus on the teaching of the apostles, not only they focus on the fellowship, not only in worship, but they also focus in evangelism. It was a mission-minded church. Na 47B, nonetheless, 47B, and the Lord added to the church daily those who have been saved. The Holy Spirit is a missionary spirit who created a missionary church. You take that to the bank. Amen. We come in the total. We believe in the solid Lord. Meron buli mo lang. Meron na wala yawo ng Jisu. Meron na manigit na yawo. Pamulirira. Na sa pamulirira o di kina. Gay liutarira. E na kena bulimi. Lead them to be fishers of men. Peter, John, come follow me, and I will make you a fishers of men. Focus on evangelism. Hallelujah. Mau kami kenda nakana nakabla turang ng Jisu. The moment we focus on evangelism, the moment we carry out evangelism, the Lord added daily those who were saved. The Lord added daily those who were saved. Nataro mikete ni berumai. Semua tani bunau. Nadawa and then Asulia give one to her. What will we give to the world? Mereka terkamu kita apa ya? Anak-anak itu. Let me suggest this to you. Nasa-gusto nilo tumana. Nakaisul mo ito na walang turanga. Nanon ito ibunaw na apostol. The apostles preaching. That was given to the Lord. The one dinataka. Na ibunaw kinakupita. Tulong. Ela foca na ela. Ela sulia na mula. Ela baptiza na tam. Ela baptiza na vai. Hallelujah. Ela vai kunta. Di cosa. Ada bagaimana na lemilut. Gelo rimina. Mamayan sih. Sep. The suksong na tumanda. Era saved and he was added to the church. The 3,000, they are 3,000 saved. They are 3,000 members of the church. When it comes to 5,000, there were 5,000 saved because the Lord saved and added to the church.
Kena wana sokosokole nutu. The witness of the believers. Baka wana tukuli ama kena sokosokole nutu. Kemaka kunya mutuku na besina. Aula kabe kuni ena baka mbula aula besina. Sesangani lende tu wana kawe wana. Fala to sule na apostolo. Kena tuana turana. Behibo mbule kena. Hallelujah. Na Roma. Na bilo mani. Ena kwelia. Na bilo mani na hete dini. Hallelujah. Embasi ya kiburubura. Na mbula takoira. Na bosi niko. Ena sule wana turana. Hallelujah. Kay bagay na turana turana. Di bagay na turana kena. O kwaya na kamana na iba mulai. Kwaya na kamana na iba kay kurtay. Kwaya na iba tumura. Na dawda. Bakal kita na turana. Na kamisi na wala na ito trinosi. Hallelujah. Na may masubikin anda. Amen. Ene kami kuha. Kimome obinara bikemuni. Kimome marota kan Dios yang bersih. Kai kimome kuni. Kimome betul-betul tinggi visi. Sota wiki na bulan ho. Sota wiki na bulan lele. Sota wiki na bulan musim-musim. Sota kina ng mula siya ni kaway taki. Mami kaway taki kina ng mula wikyo ni. Iki mami muri ala winya mami. Siya ni dua ng kabo. Nakaangaw ni may mata-mata kaya ni mami mula. Naraway ki mami wato tumuri. Ikuli kina na iwali niya. Mami sabo abilina wikyo ni. Nakabi siya din na. Sama yung magtanatakan na namiti sa ipiling. Alay magtanatakan na lew ni Bono. Kaya magtanataki kulikin na nabikawi wagurong witaki. Kaya ibantaki kila ibunga. Muli na kaya nabaghimuy. Agawang roni mula na sotabo na lew ni Bono. Kaya mamisawa binabinalaki na bikimuni. Ang domo ni may nataon-taon ng bulay na alam ni Loto na nataon-taon ni Loto. Itong moni na nung ray tukuni ako. Kaya ibala-bala niya lang na kinanong bulan ni Beo Kani kay Kimoni. Kumabawa binabinal kinabi Kimoni. Kaya nabuhin niya singan din niya. Kumamaraw tayo ang kulisay tipo. Ang buta ni may kiliyaki na iwala niya. Waliw na kalawaraw mamitulaki na may bababay na songgoy ng bulikuwa. Mamisawa binabinal tayo na manikamata na isuway niya wala. Wakalumata na yawi kimami na sinikuwa. Namuni na langi-langi, namuni na barbarako. Jisu na ikong bula, duwan-duwa. Walau mengalamatan na sere, may baraki na songgo ni kuwa. Kantali ni tau bulataki na kaya bulataki. Fellowship, koinonia, weekend yang muli lagi bata kila-kila kita beri mulai kita tini-tini rasa tadi takira binakatira na diuni bermo. Haleluya. Gona wanilenga ni bubale wanilenga ni bulan tentua. Mematana takisar namai na nonton lo manibale. Na nonton bulan yang tua. Kau bombo tatu na imeni. Hallelujah. Kero mole rondini viti. Auna kero waro mole kina. Shatuuna au sheni kila ibina kuno ndaruna mole kina. Sabo ngai runa singa me kero mole. Sanga ibotu mai vikira via. Na kuno me kero mole kina lo toka. Senga nindua tiukina. Tuna indona wakama tiukina isha. Oya usheni ndua tiukina lo toka. Ndak sana mole matangai ndua na yaba ibotu mai mo. Kero sanga imole kina. Nangona kero mole anikina. Na maramongo kero sanga nikila na kawa idhola tatu. Eba watitaga indua na marantura ni China. Wang business live. Roma ina yasa sabagara. Kero sanga itiukina. Sanga iwotu dhagama ina imbale nika. Ebi nakata na kalu mekero le itiukina.
Sanga itala no taka na ipalapala ni norang karabi kalau lotu isle na maramango e tolu na lube ni kai China gai susungi rato na maramongo e na vosa ni kalau nirtu sehone me dhoba tu sa thawrabu mone leo mai yang bakiziwa e biuchi rato kino tamana tu sa sehne tu wat gai yalo dina na maramongo e na nona laka lotu tiko e na mataka e na e kawe sa tuli watu tumuria na thawrabu kino mone leo ke ale tu e tiko dua ngai dua e lotu dua ngai tambi dua kionga me lotu dua na bitu na kaloka na via kawe tu senanya ke ale china no tu tambi tiko baka vitri baka pingani ke ale tua e na tambi tiko ngai tua e luta kana songoni e masu e langa sere tua e wasia makataki ko yang ana bosa ni kalu e tunga haleluya enda baka pindah kira roli seraba sangai mata ni singa karuni singa katulu ni singa sangai tangi na maramango sangai wasia taudo kona kai tuwe na kuniro ena bula moshi la odruma pero ba seka baka nduwa ni wasia wendu na kausa baka wasia bikemono sangai tangi me sangai wasia satani kilo salai tangi wale haleluya kilo salai tangi tanela kilo salai mukudi koe kilo salai masula koe wana klo mesotaba na nona leka na klo ena dendeni ngauna ya na nona karabi klo tumai Yarontina na nona mata bubale singa ni zarata bukan tuan lote tiri sarati ko inandi ilo to ka inandi na wale ni solo mele lutu kina e vai tabe na mataka ina e kabe singa ni veng ngundo na marama kaukawa haleluya marama kaukawa iba kasa mataka na kai bakabana kulu mai na lama ngani magoya ke tonda bitigonga e buka takisha e buka sere ni tuan India, laka tiba ike na epo, ike. Entalaya ni na nambuna, maramalot, wachina Muslim. Sanga itu na maramango, lako makumbungu. Okoi bila matana sekolah sibelo tuwa, suliwa, me pakayang ta. Kau tahu ko na kai tigo beko, kene yao, lawa wana maramango. Na lugana ngoni lewa. Kau tiko ya melai buli na ni silemu mai Islandi melai buli dokter desa kau tiko ya sau mana vale sau mana idurvuru sau mana kakere kena kana no spare money pocket money soriawa sau mana kakere me agoba ni politiko me agoba ni rawata nona dokta kuat ni romava bandu me tuana tikini sende me pakai taka. Haleluya. Ela sarangai ni tuki ni kita tak biji salfura na burubongo. Sala tu na tala ya mai burubongo. Wana kama mai tukuna. Ni mataka usana boka. Usana lai bukan rau taka rinci taka tau ko na kori kuli kena katau ko mo furkina. Ola ko ki. Amen. Etu una tala ngabi ya no bumbu. Kema sawati no nombuli na burubongo e setiko. E na tambu e form 7 siko. E na bago tiano no buli na bango. Onga nemu talanga itu kuni mai bia o me sama tau do talanga no na ibuli na korri buli nga I pura me na lagu kila eno sama tau do na katau do me maleti ko ya no do buli tau do me azo ni do rawata na kena mata ni bola tau do oh haleluya ana iwani ni lenga kwenda rumada tibana kabili singa de dai ena mu kei kenda no da bula no da mata buwana kakere enda zara wana klo ena volata be kenda na klo kwebo nei pure ni lenga kena amen tu lagi menalaga serma da buwana klo ena kabili singa de dai
mani baliongo. So tabatiko na drende ni bula wa mata bubale. Sena isema ni namu bubale ratiwe ike katiko mai viti. Kau ngandreva me vuki ko kina na kalo. Na kavi ni singa dita. Bito no no tu dagi kina. Mole mai nei ngam lambo ni soro. Na kavi ni singa dita. Kiu kila ni sanga vuka tu e sona tiki ni viwe kani. Ni sokalo vata kina kalo kina bula. Ola ko matiwe na bisi na le kanda romo na bungi ni singa dita. Waka pina kataga na mui lambo ni soro. Waka pina kataga na mu viwe kani vata kina kalo na kavi ni bua. Bito no no tu dagi kina mole mai. Ene kavi ni singa dita ni berani da do isombo na mashu wana turanga. Do tale ene kavi ni bua. Naka tada ke vi ke muni na kalo ke mo vi va vini vina vi ke muni waro mai la na so kalo go ara tu e so era ngane ma me roke na bule andoa na romato bubale ke na no kalo mata so e kavoro so e sotava na bulo mosi ke mo me va vini vina vi ke muni e ni kalo da utavo na wai ni mata ke na Sotava na lenga ni bubale todo era tu da tiko na mata muni na kolo na pogi ni singa ni kuwa ro bubale na lubena tangane na lubena le wa sina makumbura sina ndende ni mbulo da ni kila tana butu na kolo mata tu mata muni de ke muni ndu ana iwali ni lenga mamina singa ni tarara wana tikina samagoa mamina singa ni tarara wana tikina ya mavule na kolo ndu nga ko era wani ko redi tata vi ko no todo e singa ni adhoyani na ni mami vaka sama na tomata ni na rawani tarana mono ni na tarana vi tau vi mate ni na tarana vi lenga ke na vi ndrendre ke de vaga yau vaga zaka vaga mbula vaga yango vaga yalo na kolo i ke moni ndu ni kala ni voda na yango ngo ni voda na yalongo wena bulanda landre kinengete ni avandra veshiri ki berbuke na we kanda kene isema ni mula ya keke na bei bonua tu kina na we kanda dai na singa ni mula dai na singa ni bei na kati dai na singa ni bei kani dai na singa ni bei shireki bangala watagira merambula merakaya sayanga kabinaka nangarabi klo kimami masu kababa bina bei kone singa langi singa tale ira suka na lomani balongo radurwe tumba ngona klo satabagira na isero ni klo ni sabayo bela ni sarongoda na masu lambo ena nomune paletambo na bonge ni dai kimami masu kimami boga binaka wakalo matagi kemami na leo ni mbose taudo kimami jiwe na lomani balongo sogo le lodi taudo kena singa ni mataga ni matai ni singa me kimami na mbose kina kena bule na klo kimami boga lambora be kimuni me singa tale singa maro take singa tataga ni baro taga me kimami mbola kamaro kena kimami masu kaboga bina atigo be kimuni wale shena langi na rokobi na ndo kai me na muni jisu na ibo mbola ndo nga amen Jesus hallelujah dulu wa hoki samai la babike I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way
Itu kina na kakala. Ano na mga may lagi. Tebel tanga cuma lobi ko orang tanga na may dami ng lobi ngay. May rataka na may kami nakakana batakin na ito hindi. Or ito nga ni tanatalan na ano na ni cuma ka doon mga top table baka. I don't know. Top in what sense? Ya cuma na ito tebel ikya. Okay, dahil sa langan, sa langan ng mga salam. Hindi kita nga